King lagyo ning ipa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal na Espiritu, mantabi sa kakayungan. At kay kaante mo rin. May pagat panapon po kay kayo. May apagat panapon mo naman po. Ninureng tunay mapalad. O yaning burinang pakibatan ng Ebanghelyo tamong ene. Ding tunay mapalad, ilapin detang alanang aliwang panaligan pa nunay nga pong Ginoo. Batang maging marapat magmasusi kaniting banal na misa, si Shantalang eni, iring kay katang kasalanan. Aminan ko, King Diyos ang mapamakalolo, at kay kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, king pamisit, pamangamano, ampon pamanyapat, king marok, at king pamagtamad kung gawa, king mayap asukat ko sanang daptan. Kasalanan kong mabayad. Uli nitay panigapo ko kang luwa na Mariang kapilanman birhen, karing sa blangang ampon banal, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo po, king Diyos sa ginutamo. ing Diyos sa lubos mayupaya pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idara na katamo sana king biye alanganga. Amen. Abe tang midalit kapurian kin Diyos. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, kaburian mo ing manatili ka karing pusong malinis at tapat. Pagkalumuke kami ing grasya mo, banking pamibiyebiyemi, maging karapat dapat kaming maging pakasautan mo. Itiyadwan mi kay ka, O Diyos, king kapamilatan ng Yesu Kristo anak mo, mabibi at magari kambe mo, king kametunganing banal na Espiritu, manggaman king ngalanganga. Amen. Pamamasang gibot,
king libro ning propeta Jeremias. Antikening sasabyaning Ginoo, makasumpayeng taong manalig king tao at magtiwala king kasikananing mistulang tao at makipusong darayo king Ginoo. Mengarya king dawag king disyerto nung daratang maning mayap iti etatalab kayo. King lugalamalat ate sukat pitong nangan, karing lugalatigang, karinya mapad magkarinan. Nuan nemanin taong manalig king Ginoo, at king Ginoo ating pamagtiwala. Mengarya king dutong at utubo king lelening batisan, at mirarasyayamot ang gaking danuman. Panyatang ning pali ning aldo, eya matitigatig akabilyan. Ding bulong na sa giwala kapilanman. King panahuna ning lawi, eya mga bala, eya tutok ng king keyang pamamungan na. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Mapaladla, ding manenaya king Ginoo. Mapaladla, ding manenaya king Ginoo. Tutukita mo po king pamagkanta. Mapaladla, ding manenaya king Ginoo. 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 Mapalad ya ing taong makiramdam, king yuyusok daring marawak adaraptan, at makikiyabe king dapat daring makasalanan, ni makiluklukan man karetang alang Diyos akatawan, maburi na lang pibule-bulayan ding kautusan na ning Ginoo, at kayang iyagkas aldo o bengiman. Mapaladla, ding manenaya king Ginoo. Mapaladla, ding manenaya king Ginoo. May ngari-yaring dutong at tutubulele ning danuman, at mamunga king keyang kapanaunan, sa giwa lang parati ring keyang bulong, magtagumpe sa blarang daraptan. Mapaladla, ding manenaya king Ginoo. Mapaladla, ding manenaya king Ginoo. Dapot ding marawak ela makanyan, sepulawaring pipayid-payid na ning angin, potang datang ing pamanukom, ding mga rawak ataw, mitalakad alila, ni retang makasalanan, king katipunan da, ring makatuliran.
Mapalad la, ding manenaya king Ginoo. 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 Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat San Pablo, king kapulungan karin Korinto. Ngeni, nung ing panaral mi, yapin i Kristong sinubling mebye, makananurang sa sabihan ding mapilan kay kayo, king ding mete, elami pasublian mi. Uling nung ding mete, enala sinubling mebye, i Kristo, eya naman sinubling mebye. At nung ikristo ay sinubling mebye, alang kay papakanan ing kasalpantayanan yu. At kayo pameyango karing pamikasalayo. Emuyan, lunto mo naman king detang mga matena asinal pantaya kang Kristo mga pahamak langan. Nung ang gamo ketiking yato ing panenayan tamo kang Kristo at kay bat keti alana, makalunos tamong dili karing sablang tao. Dapot king kamatutwanan pin, i Kristo mi pasublian yang mebye, at ya ing peka pangane ring sablang mete, ami pasublian mi. Ingamano ning kinu. Salamat, King Diyos. Tumula kayo at magsaya. Maraguling nga blas makapanaya ke kayo, karen banwa. Ing Ginoo manatili ake kayo. At ke kam timurin. Pamamasang ibat king mayap a balita agpangkang San Lucas. Ligaya ke ka, o Ginoo. Inyang kakuldas dari Jesus ang ponding 12, ibat king talimundok, disnandala king patag alugal, ding keraklan karing alagad na. Kaya bedala ring tutong dakalataw, ameni batan king kabilugan na Judea, at ibat king Jerusalem, at karing balen bebe ning dayat malat, asakop ning Tiro at ning Sidon. Dinawe na lang Jesus ding alagad na at ngana,
Nuan kayo, ikayong maluka, ing kayarianing Diyos kay kayuya. Nuan kayo, ikayong daralan danop ngeni, mipakabsyan kayo. Nuan kayo, ikayong tatangis ngeni, pasikayli kayo. Nuan kayo, nung paulining anak ning tao, pikakasamanda kayo, pamanabira kayo, at pamalmuran, at pati na ing lagyuyo, kasusuklaman de. Tumula kayo at terak kayo, kintula, uling nung mapalyari iti, uling ing margulayablas makasadya para ke kayo karin banua. Makanyan mo naman ing depatana, daring pipimpunan da karing propeta. Dapat makalunos kayo, ikayong pambandingeni, uling milabas na kanita, ing maya kayan yung pamibibye. Makalunos kayo, ikayong sawasawa ngeni, dumalan kayong danop. Makalunos kayo, ikayong pasikayli ngeni, tumangis kayo at lungalul. Makalunos na kayo, nung pamamuryan-muryan da kayong ngeni ring tao. Makanyan dala namang pemuri, ding pipumpunan da retang propetang etutu. Ing mayap ng balita, ning kaya katang kaligtasan. Kapurian kay kao, Kristo. Pasibay po maya pagat manapong kay kayo na po. Nung nanda kayo, nana mo king biyeyo, ing peka apag maragulyo. At nano naman king biyeyo, ing pikakarineyo. King pamagsadya po king humilyang ini, at kung kinanatlong tao, po, kitang ko rin, kutang areni. Nano mo nga gawa mo kimbe mo at tutumo nga pagmaragul. Ing sabi na po ning metong, may kapag-abroad yo, niya may katipon niya, may kapagpagawayang bali at atustus no ring anak na kimpamagaral. Ing kadwa, sabi na kay ning malambata panahon, ikwa niya ring apatawaran itatana. Ating metong naman, may kapag-diet siya, may bawas siya kano timbang. Uling kailangan tutu, uling masakit siya tut. Oreta po kano ring pagmaragulda. Nano naman yung pikakarinera? Ita pong metong nga na, may malita kong etutu, tukul kay metong nga tao. Ing kadwa, ing anak na kano, apa makarinene, king arap daring kayang kakaluguran. At ing katlo, kaba ka nung magsalita yo, linwal yung pustiso na, namuasa po na yun. Kilala niya po siguro yung Efren Bata Reyes. Dapat naman kasi munang-muna kapampangan niya. Pero kadwa, miyabeya po ka rin miyembro na ning Hall of Fame King Billiards. Ding miyayabe King Hall of Fame, ilaring minangat nimpyalong. Ilang minangat king kalidad nimpyalong, king makapasubaling paralan. Tinas de standard po, impyalong. King kaso ng Efren Bata, uli ning king gelingana, meniliw ane kanu, nung makanano yung papyalungan ng billiards. Makanya ning gawa ng Tiger Woods king golf, ipit Sampras king tennis, at Michael Jordan king basketball. King larangan ng karelang sports, ila ring idol, ila po ring role models, o rin pagmaragulda. Nung ating Hall of Fame, atin mo namang Hall of Shame. O rin bala mo may medungis o menyira king sports. Mike Tyson, halimbawa king boxing, kinet ne balugbuging kalaban. John McEnroe king tennis, magreklamo yang magreklamo. Dennis Rodman king basketball, uling marinat siyang mamyalong. Nung dingking Hall of Fame, tinas de kalidad din pamamyalong, dingking Hall of Shame,
sinirare kredibilidad in sports. King larangan in sports, ilaring ausandang bad boys, orenereng pikakarine. Ding pagmaragul at pikakarine. Orenereng adwang klasing tao amanwaning ebanghelyo. Jesus kaybat ng kabukas menalangin, tinipayaking bundok, tinipuno rin kayang talatuki, at iba't ka rin yung talatuking areni, may mili ang 12 at tinaus ng apostol. Kalupa ng Moises at tinipaking bundok, ipabado la ring utos ni nga pong Ginoo, makanyan mo naman yung gawa ng Jesus. Inarapano ring sabla at yang migsalita. Blessed are you, nga na, pagmaragulda kayo. You are the source of our pride and of our joy. Ikayong mangailangan, ikayong daranop, ikayong tatangis, ikayong milelele. And who to you, pikakarine da kayo. You are the source of our embarrassment and misery. Ikayong magpakasasa, ikayong sobrakabsi, ikayong sasagakgak at mahilig maglibutan. O ba't po may yaos lang mapalad din pakakalulu? Wari, magkasakit ka, mo balon, nukar may pantonan, itutuki mong kanan? Kim Biblia po, ding mayayaos kalulu, ilaring ala ng aliwang panaligan, nunemuin Diyos. Sumagit ning kasakitan at kadimutan, may natili lang tapat king Diyos at king matulit a pamibiyebye. Ing lawe daring sabla, kalam ay ba't king Diyos? Alalang kayabangan uling balura, magdependi la karingaliwa. Ganagana mibye, ganagana tinggap. Siguro po, abalitan nyo na ito metong nga taxi driver, yung pasahero na, miglakwan niyang maragul, ulaga, king kayang taxi. Pero nano yung gawa ng taxi driver, king 1 oras pera, at siblino, king mikibandi. Pagsistidireng kalupan ng taxi driver, ang gasa ng kinawakang mapilan nga na, masakit siyang anak mo, mo ba doon, kung rin mo papag-aral ding anak mo nga na. Ang gasa ng kinawakang ditak nga na. Pero ano naman lilingad ng taxi driver, ng netuksuya. Pero sabi na, tatakot ko king Diyos sana. Uy po ing kalulo king Biblia. Matulid na pa yung biyebye, uling manadigla king Diyos. King kaliwang banda, obat naman pikakarine laring atinan, ding magpakasasa. Uling ing lawed na king kayatinanda, karapatan, pengayin tuliran, pipagalan, at edano kailangan ding aliwan tao. Ot makanya ning larawan ng San Lucas karingatinan ng mga kwalta, kasi ing patong kulanan ng Ebanghelyo ng San Lucas, Helenista lang Kristiyanong makatok ng king syudad. At wari po king syudad, ating mga kwaltang, ating mapila ng mga kwaltang makapadurot ka rin pakakalulu. King Manila po takal sitwasyon, nakabilya na makanyan. Po. Ang gangyan niya, kakita mo ito. Ding tao, pupunta laking syudad, uling king syudad, karining kapanintunan. Uneng, potang kapuntala ka rin, alalang kakilala, alalang kamag-anak. Nga nung kalulula kim probinsya, mas kalulula ka rin, kasi po alalang asandalan, mas kininuman. Nung atsula kayang probinsya, ating kang kakilala, ating kasiping bali, ating kang kamag-anak, kasuporta kay kang ganditak muman. Pero king syudad, ala. Sumagit ding makanya nakabilyan, alalang pakilam ding mga kwaltang makatok ng karin pakakalulu. Alalang akakit a responsibilidad ng sopanla ring mangailangan at magkakasakit. Ito naman dapat idaki. Uli ka nung pipagalanda. Uiting pupuntirya ng San Lucas. Potang inglawe mo king pibandyan, pengayin tuliran mula, kailangan mo lang isikap, isinop, pagkaimot, uling kekala, karapatan mo lang. Dapat nung lalon mo ingat tsuke ka anting regalo o pigkalub, agyang itang karampot
o ditak mo mga tsukeka sang kanya para pasalamat. At iting kapasalamatan na iti yang panibataning pamagsaya. Imbye pigkalub asukat ipasalamat. Pagkalub amalwalas alub idake karingaliwa. O ini po yung nagkakatamo ng Ebanghelyo. Den taong makanyan, ila rin tune, mapalad, ila ring pagmaragul ng Diyos. Niya pong milabas sa Banwa, September 2024, mapilan lang tao, iba't la ka ring miyayaliwang bansa, ring midinan Ramon Magsaysay Award. Iting galalay ti yang peka marangal, peka tanyag dili, ketiking Asya. Nung basan mula ring gewara, king sari-sarili ng bansa, mga pamulala ka at matagkil king karelang ganaka at sika na nalug. Itang agyuda pang makagawang kayapan karing kaluparang tao, agyang masmayan ing manahimik, ing emakyalam, at sabihan mo namong makanyantanan talaga, eta na magbayo. At tinla pong aus ding psychologists king pakirandamay ni. Ing aus da kanini, elevation. Itang matagkil ka kapanandaman at balamo makapalwa ka king saya, potang manakit kang taong gagawang mayap king mipnong kalaw sa nalug. Itang mangisnawa kang malalam at sabihan mo king sarili mo, sana ako mikasikanan ko naman lub gawang makanyan. Potang manakit tang makanyan, eta mo masanting pakirandam ne po. May engganyo tamo naman. May inspire tamo namang gawang kayapan. These people who have the capacity for elevation, oren ring pagmaragul ng Ebanghelyo. Abanggit ko po king umpisa na nini ing Lagyo dari Bata Reyes, the Tiger Woods at Pete Sampras at kabidang la king Hall of Famers. At di Mike Tyson, Dennis Rodman at John McEnroe, kabilang naman king Hall of Shamers. Nung imbye kabanalan netong yampyalong, palagay ko po dakal kay katamo naman miyabe king Hall of Fame. At palagay ko dakal mo naman kay katamo miyabe king Hall of Shame. Kasi alata namang gewang makanyan karagul akapanyiran. Pero sana asabi tamo ing mimyalong tamong masalese. Ing binyeta mo nga ning agyuta mo kimpyalong. Ita mo man, malyari nakatamong ipagmaragul ni nga pong Ginoo. Pabilang ta sana, karing mayayawos mapalad. Talakad mo pong ini at biyag na nagdantayang ipasyag yung kekatang sa salpantayanan. Sa salpantaya ko, King Diyos, sigpang malubos mayupaya, di na lang King Banwa, ampon yato, at kang Kristo ang anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagliging upaya ning banalay espiritu, may bayit kang Nuana Mariang Birhen, di nasa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pakuking krus, mete at may kutkut. Tinipaya ka ring mete, king Katlungaldo, sinubliang mebye. Pepay tasya Banwa, makaluklok, wananing Diyos, sigpang lubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum karing mabye, ampon may nga mate. Sa salpantaya ko, king banalay espiritu, king banala kapulungan katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang miring mete, at king bie alananga. Amen. mapalad tamo nung makapakisan metong tamo karing pakamala ng diling Jesus. Makisan metong ta karela king kekatang pamibiyebye at kabang ngatang manalangin, Ginoo pakiramdaman me ing kekang balayan. Ginoo pakiramdaman me ingke kang balayan. Manalangin tamo para karing hanggang kalolo, karing alang kwalta,
dingalang kapanintunan, ding mi pagkayitan king karelang kalayan. Aduan taking lipunan, ing tanggapanala, antimonong makananulang matulang matanggap king kayarian. Inya nga tamong manalangin. Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Manalangin tamo para karing hanggang daranop, danupan king pamangan, karing kakaluguran, king katuliran, king kapayapan, mawad ta para karelang lugal king dulang da ring tao, antimonong makanano lang luklok king dulang ning Ginoo. Inya nga tamong manalangin. Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Manalangin tamo para karing tatangis, dingdig panding sakit, kayalan palad at ning mapanalimos ta. Aduan tamo king ding kapararang tao, di nandong sangkan tumula, antimo ing pengako ng Jesus karela. Inya nga tamong manalangin. Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Manalangin tamo para karing pikakasaman, ding tawong mababaan ta sa pamibiyebye, ding ating kapansanan, ding tawong alang-alaga, aduan tamo ing tanggapano ning balang metong, antimonong makananunong gelangan Kristo. Inya nga tamong manalangin. Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Aduan tapungin ing sarilitang kapagnasan. O Diyos, king kalukan ding pusumi, manalangin keke ka. Tanggapan mo kami king kekeng kenan at king kekeng kapanayan. Ipayabat mong tanggapan miya ing metong at metong ke kami, at tayran mo kami king ligaya ning kekang kayarian, ban mibye king lugod mo, manggaman king alanganga. Amen.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatid, baning kay katamon daon, matanggap ya, arapaning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan sanang Ginoo, itindaon karing gamat mo. King kapuri at kaligayan ng kayang lagyo, ing kay katang kasaplalat, may mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, reti sana ngayon mi, linisan da kami, at ibayusi kanan. At king pamanupad mi king kaburian mo, papangayin tuliran da kami, king ablas mong alanganga. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kay kayo. At kay kaan timuring, Itasyula ring pusuyo, makatas na laking Ginoo. pasalamatan tayo ing Diyos a ginuta mo. Ti karapat dapat tampon matulid. Tunay pin karapat dapat at matulid, sukat at makakabus, ing puryan dakat pasalamatan. Kapilan man at nukarin man, o banalay pa, king kapamilataning pakamalan mong anak, Yeso Kristong ginumi. Iya ing amana mo, aking kapamilatana, lelangan me ing meto sikluban. Inyang tinubod ban maging talapagligtas at talapangabos mi katawan yan tao king upaya ning banalay Espiritu, at mi baitiya king nuwa na Birhen Maria. King pamanupad na king malmong kaburian, at king pamitatag ng metong abalayan, para keka, inagpanaw ring gamat na king kamatayan king krus. Baneng sintangan ning kamatayan, at ipakilala na ing pangasubling mebye. Ulinita kambering anghel at ding sablang banal, babansag mi ing ligaya mo king metong mong siwala, at daralit kami king metong mong siwala, at ngaming ang pupuri. Ipaming banal at pagmulaning sablang kabanalan, ipagkaloob me ing kekang banalay Espiritu. Ban kaya lang ibukod at lukuban de tingayin ang magawang katawan at daya ng Kristong kekang anak. Uling atatandanan mi pa, kanitam benging mi panganyayaya ing Ginong Jesus, kabang iya at ding kayang alagad, mi sululakin tauling pamikatagon. Kinwane ing tinape, pasalamat yakeka. Piraso ne at inabot ne karing kayang alagad at ngana. Kunan niya iti ikongan at kanan niya. Itiya ing kanakong katawan, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan, kinwane ing kalis, pasibayo na kampe pasalamatan. Inabot ni ing kalis karing kayang alagad at ngana. Kuanan niya iti ikongan at minumko kaniti. Itiya ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Ami bubu para ke kayo at para karing sabla, bangketa mi patawaran laring kasalanan.
Daptan niyo iti king pamigagana kayo kanako. Ipasyag tayo ing misteryo ning kasalpantayanan. Ipang mayupayang tutu, kabang daraon mila reting banalayain, kening dulang nga babiyebye. Gaganakan miya imbugtong mong anak. Paulimi, linasaya at sinubling mebye, ngini sabik miyang paninayan ng pamagbalik na king kawakasaning panahon. Ipang mapamakalulu, tulutan mong abaya na kami ning banale espiritu. Bani kaming makinabang king katawan at daya ng Yesu Kristo, kupkupa na kami at pisan metungan, king kaisipan at panandam. Ipang malugod, antabayanan me inke kang Santa Iglesia, kambe ng Francisco ake kaming Papa, i Florentino ake kaming Obispo, ding kaparian at ding pun laiko. Turuanan mo kaming magmalasakit king metong at metong, lalong-lalo na karing mayalan kalam at magkakasakit. Sumuyong tapat king kang balayan, ban misaplala inke kaming pamibiyebye. Burian mong akamtan mila, ring kalam ning banwa, kambe ning Birhen Maria ay duning Diyos, at ding sablang banal mong talasuyo. Ganakan mula naman, ding biyang ubiyeming kapatad, papangayin tuliran mo lang akayabe mo, uling lubos kang pamakalulo. Misa na yaldo, miyabe-yabe kamingan midaon kapurian keka, King kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang tutu. Kagom ning banalay espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Itamong mapalad ay naos ning Diyos, manalangin tangin ikingib pa, karingamanong likwan ng Yesus kay katamo.
Ikabus mo kami, king sablang marok o iba, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawod mi. Ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan. At mikabyos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan at pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos sa ipami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwang ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. E mula sana babaligdan, ding kasalanan mi, nunay ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ing banal akapulungan mo. At pamayapan mi at pisan metungan, agpangking kaburian mo. Ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing ginuman tabi sa kapilanman kay kayo. At kay kaan timurin. Ipakita ngining may kakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po. Kaya kayo. Niyo, ing kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yatu, nuwan tamong mayayaos king apuna ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kay ka. Dapat ikas nga mano mo, kumayap na ako.
Atintapong second collection. Talakad mo po para kintauling panalangin. O Ginoo, pagkalob mo sana, king ikaming mesese kaniting maligayang pamangan, pagdulapan miyang parati iting tinape, at tune makapagkalambye ke kami. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo, manatili ke kayo. At kay kaante mo rin. Bendisyonan ako ng Diyos sa mayupayang tutu, ing Ipa at Anak at Banal Espiritu. Amen. Ing misa mi daw ne umeko king kapayapan. Salamat king Diyos. King